Cir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayeuna orang rek ngabuburit. Ke mana gitu? Anu PK 28 buburit terakhir di bulan Ramadan tahun ayeuna nya. Produknya zaman. Jadi ayeuna orang Ubed, namanya Uje, Adul, Ojo dan Bos Dabeng. Oh. Bos Dabeng. Yuk kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancarnya produknya. Mudah-mudahan. Min. Selamat yang godin deui. Siapa? Mana? Emang sesabab orang mah izin di kampung. Orang mana yang seger-seger we. Benang.
Godin gitu. Saya yang udah di polisi. Oh, itu. Baik. Motor, dia motor kan ya. Lain buronan, orang. Ya. Non, non, tadi ngomong non. Naon? Ngomong yang minum non tadi. Minum cina. Ya. Mantap. Ajar goblok jadi orang di mana ini? Cidahu. Di mana Cidahu teh? Subang. Magol tah. Het. Di Jalan Pertamina. Mantap. Alah, nyanyi wae aya ya. Katelak tuh doh. Jadi enak orang ke mana? KWC. Hah? Ih, KWC ieu nih. Juga banyak pakai kantong. Oh. Iya, duitan adalah saudara Bu ya. 20. Bebas ah. Je. 20. 7. Hei. 8. Ribut wae deh. Yuk. Nyoman, enak, kurang lanjut deui. Ngabuburit. Guys, anjir, ciga YouTubernya Andi ya anjir aing. Foto lah foto. Ya, foto. Foto guys. Oke, yuk, lanjut. Buka gening guys. Aing tamat aja sabulan. Ini tamat aja. Tamat.
Yoman baraya wilujeng buka sadayana. Kalau malah kasum tuh abis ke amat tuh wal si kapter tuh biar makin gaya. Minin. Pokoknya hatur nuhun terus nuturkeun vlog yang Madipati channel di vlog ngabuburit bulan puasa hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Pertama, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.